Kanana haibne se. Ngasi date 3 ne abe machagi delivery date 2 da tawne aro date 2 gi operation lower matungi mathangda hojik namizne video pura tension yam leiba adugi kaino ngasi NICU daga thamdana khotana treatment ya hojik NICU da leiba aro hojik di wakhan je kitang nungai re di doctor na doctor na ji kesunu kha thingai oidre na dana haire wakal thamoy karsadi phange aduga hangang di matam kharsang gini ai hagi operation ek loyer kan dago male kapam maga keno kapak tawgi ama timing ama tawgi male ko aduduna male keno NICU hais da thammaga observation tawdraga di yaroi na alaina hai doctor na be massage adugi NICU haidane thammise ado 24 hour leraga masai condition je khangani doctor na haibne adagi NICU je thamaga magi body temperature ke ka je phajana maintain doctor na test makhal tawje na test me am tawre adu result tu gi matungi na amuka test atop kharaga tawse na test me am tawre ado hujik test me am doctor na doubt leramba me am the test na loi clear oire ho mana doctor na chingnaba oirambe ai na khanba me am do di amta natre ho je adum kesu anung chathi ningai oiba anaba oigadra na chingnaba singdo adu di natre je recovery dikhara matam khar sangani adu kai gumba ngang ni amna fight back tork tana ko tawgadi dum thuna recovery tokani hai masi abe ma sawi yeng biwa doctor am phai de ko poche am clear oina hai ba mana ngarang hai je hojik observation 24 hour observation thamdragadi kemta hai bangam de 24 hour observation taw gan sida ngasai gi lai hujik lei ba condition sidagi hena worsen oiraktraba aduga atopa other illness me amama monda muk yawraktraba adu ergadi tapna dum pharakani like 3 days sang bayawe 6 days sang bayawe adaina di tawi adubu ngasai gi 24 hour box sida hujik lei ba condition sida sum leiraga improve khar la agadi dum pharakani na na haiba adu ngasi hujik aina chatlui do adu mai test me am ngarang je test to bo ko chen bo ko ba hospital le oxygen ha paga to hospital am shift to ko pa dum am ne adu mai na toroga tore ngarang gi pot ne aduna adu hujikti doctor nong kai yem kan da ngasai condition sing do lombak phagale mathang phagalak pani adu atop anabagi case amta leite ba ngasai gi jaundice na ba adai keno brain shock pa kot pa adagi leukemia gumba adumba case amta leite ba ana doctor na haire je kesum nung sa thingningai di oidre adubu angang je recovery tawdo adu hujik magi angang do na ki am fight back to ke have adu dai do depend tore daw yargadi adum 3 days ta adum fully recover adum tawbe ai adu na targana another 3 days ama sanga 6 days mo mai changbe ai anan mai hare kem nu sa thingai le train kem wa adum wakhando hanadi wakhando wai do na ko soin do asi gi engon the for your feeling je ba ai kuma express to do no hande yamna ada hujikti am nuai ina di dum hai ba dum planning da na di dum hai oi ne ko amanu people oni na mathang ji nu pa pa me na ko adu ga so ai oi ne di ko ai na dum khanjarak ko se mama su angang su lemba healthy oi bu do adu ne ai dum khanjai je ado handak ki matang ji da ko aina kitang thawai yang wa bu do healthy ahamba di healthy oi re na hai ba ni hambra aduga ngasai sore gi mai product kanum hai ko adu towe aduna observation na thamda di aroi ko roi to ko de ai just ngakang aina da jamen ta da binia adu hojik ti mu thara stable oil ni na ko am wakhan nungai aduna angang delivery to kan da ko fai da gi khoina khan ga do je ai gi mo to hamra
ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯃꯃꯥꯁꯨ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅ ꯕꯦꯁꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯆꯦꯁꯦ ꯇꯨꯝꯃꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯦꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯕꯦꯝꯃꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯎꯅꯕ ꯆꯠꯂꯅꯤꯀꯣ ꯃꯃꯥ ꯎꯅꯕ ꯆꯠꯂꯨꯁꯤꯀꯣ ꯃꯃꯥ ꯎꯅꯕ ꯆꯠꯂꯨꯒꯦꯀꯣ ꯃꯃꯥ ꯎꯅꯗꯣꯔꯦꯀꯣ ꯃꯃꯥ ꯎꯅꯗꯣꯔꯦ ꯂꯩꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯁꯦ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯏꯇꯨ ꯃꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯃꯥꯁꯤ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯐꯣꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯅꯥꯛ ꯆꯠꯄꯁꯦ 이마. 와, mamãe de cantangue hoje foi para nido, não é tudo. Oh, mas já pode ir né? Mamãe se que deixa não ana, bên mình ngay đó dịch dịch sao sao đây doctor Paul lại cái nụ gì bên mình massage magi feeding tông nó có pro na có doctor na hai gan đó feeding tông có yad rồi begini na hai bên này ngang cái adum mai cái cáp đó nó có tao mẹ am tham mi đó feeding tông có gì yara cái đi adum tap đó nó phagalani na mai na hana hai bên này si feeding tông cái yare ara sangom pro na hai yam che harawe what che mi je loi lamba hajik si sawal laga aruga purani thank god thai ha mình use fine to you do này so mai mình pure feeding tông nó có update ama lere hojik ngasai gi oxygen hapaga thanambado du lokthokre aduga feeding tawba hore feeding tawba kanda su doctor na haije oxygen darkar leitabida feeding tawraga di dum improvement la ani na haibne ko adu oxygen yaudabida oxygen haidi oxygen extra thajandabida dum feeding tawraga mathanda thakpa ngamme na haire aduga henodi mu yam ka hena mana thakja mathan thakjabado du yung oidri an observation da thamgi sena ma hayeng je hayeng yuk doctor lakla doctor na kai haige du matungina discharge kam kan tongni do khangani anu mama di jik discharge tore aruga total hospital gi bill je ko operation gi charge na lupa 38000 keno second time operation to wi go first time organa 37000 adagi cabin extra lobogi 3000 the hidaki 4000 something and mind to pull up na 45000 da operation gi charge hidaki charge adu yan do limba oigre aduga hoji advance ki di khangdri advance lei bisi gi di smain to we ado hoji ti wakhan kitang nuai re keno to we ngasai gi danger zone dei di mapan da lei re ner mai hai ni ko makha ta ba yeng mi na gi